پارتیان دژبرین ترکیه بانگ هەڵبژاردنên پێشوەخت dikin. Cigirê serokê giştî CHP daxuyakirin ew li ser mafêna mizedbûna Erdogan nîqaşê nakin, dixwazin bi hilbijartinan beramberî wî bi ser kevin. Hin yasanasî û siyasetmedar îddia dikin ku eger hilbijartinên Tirkiye dema xwe ya asayî de hezîrana 2023 werin encamdan, Serokkomarê niha Recep Tayyip Erdogan nikare carek din bibe namzed. Ji ber ku yasa mafêbûna serokkomar bi du caran resînordar kiriye, Cigirê serokê CHP û Skahan Salıcı jî bang li Erdogan kir ji bo dawîkirina nîqaşên wiha biryara hilbijartinên pêşwext bide. Salıcı derbarê nîqaşên mafê namzedbûna Erdogan de got ew dixwazin birya hilbijartinê li hemberî Erdogan bi ser kevin ne bi rêgirtinên din. Seroka Giştiya İYİ Partî Meral Akşener jî daxuya kirin AK Partî di hilbijartinek bajarokek biçûk de serketiye lê vê yekê wekî serkeftinek mezin nîşan dide û got madem ew qas ji xwe bawerin bila niha sindoqê bînin û biryara hilbijartina pêşwext bidin. Belê temaşevanên hêja egera hilbijartinek pêşwext li Tirkiye û siyasetan avxweya Tirkiye em dê li gel çavderê siyasî Barış Celalî ji Stenbolê bigirine desta. Silav bo te kekê Barış. Kek Barış niha mijara hilbijartina pêşwext di rojeva siyasiya Tirkiyeyê de ye. Li gora bahweriya te di Asoyê de. Hilbijartinek pêşwext xuya dike li Tirkiye? برێز باتون vêga opozisyona Tirkiye hûn jî dizanin ku dixwaze hilbijartineke pêşvext bibe bes vêga hemî bireyên dîmenên berdest nîşa dide ku gavak hikûmeta AKP yani Erdogan bikeve hilbijartineke pêşvext ew vêga gorî rapirsiyên berdest jî îhtimal heye ku di hilbijartinê de ser nekeve. Boçi ji ber ku hûn dizanin qeyraneke darayî krîzeke darayî li Tirkiye heye û her roj jî ev krîz kûrtir dibe. Mirov dema ku dîroka Tirkiye dinêre komara Tirkiye gelek desthilat ji ber qeyrana darayî ango ji ber mitbaqê de dema ku lewazî çêbe gel birçî be gelek hikûmet bi wî şeklî çûne ji xwe tê bîra me ki hikûmeta AKP jî dema ku 2001 de qeyrana darayî li Tirkiye çêbû bi wê ekê hat yani em geşedanê bikin em ê aboriya Tirkiye rakin li ser piya bi wê helwestê hat bi wê daxwazê bi wê îddiayê hat îro jî AKP piştî 20 salek hetiye heman rewşê ez bawer nakim gorî van dîmenê li ber destê me van nîşeyê li ber destê me hikûmet biryareke wisa bide ku hilbijartineke pêşvext pêkwarî ji ber ku Erdogan heya niha hemî hilbijartinên xwe da hesabê xwe li ser serkeftinê dike û îro gorî van nîşeyê di destê me de yani zehmete ku Erdogan partiya xwe bi tenê ser bikeve bo yekî jî Erdoganê bi demê bilîze ka di rojên pêş diwarê aborî da rehetiyekî bide an ne de vêga gorî nêrîna min Erdogan hesabê xwe li ser hilbijartineke pêşwext nake. Ango ev yektevî watê kekê Barış ku AK Partî û Erdogan li hêviya atmosferekî guncayî ne ku divê atmosfera guncayî de riya serkeftinê li ber wan vekirî bê bi vê encamê biryara hilbijartinê bidin? Birêz batûn ez dubare dibêjim Erdogan heta roja îroyîn hemî hesabê xwe li ser serkeftinê kirine. Heta ku çi diwarê aboriyê de rehetiyekê an jî pêngaveke nû nîşan nede Erdogan û hevkarê wê MHP nakevne hilbijartinê ji bo gorî nîşaneyê rapirsiyan MHP ji bendava sedî deh bû berê ji bo MHP daxistine sedî hev bes ji wê bendavî jî derbas nabe gorî nîşaneyan dengê partiya Erdogan jî dorî sedî sîh ji sedî ne bi vê yekê em binêrin bi giştî hevkarê xwe MHP ra jî der û dûra sedî 36-37 distîne gorî em bêjin vê hesabê Erdogan vêga ser nakeve
یه چی بکه یان دوار آبوری ده یه هن گوهرینا آنجی هر پهرا دیم بکه مثلا ما دیت لگل سعودی عربیه چون گل يعني سببت بيجنج بو بهرا قال لك يعني تعويض جيدان لي چاره يعني اف قيرانا لتركيا براستي اي رابردي جي جرانترن اي چه بك ده حساب اردوغان يعني ان يبدامي بليزه حتى كو حزيرانا ده 1023 گوهرینه که دور آبوری ده چه نه به حساب خود سر بکه آنج یه چه بکه هگر که اپوزیسیون زیده گواش لسر بکه مجبور بمینه جی از باور دکم اردوغانی چه بکه آن ای اپراسیونه که لشکری لدیجی انبیجن روژاوا بکه آنج لدیجی یونان ای بینه تانسیون فشار زیده بکه آنجی گوری نیرینامن دیسا لآلی آذربایجان و ارمنستان لوی داری تشتک بکه داکو وک قهرمانه که گل قهرمانی دولت ترکیه جن نجات پرستی دنگ بخدی جبلی وان هر دو ام بیجن دونایان د دست اردوغان د تشکی کو ویسر بخن نینه جبر کو براستی جی نکو اپوزیسیون یعنی مخالفت که باش که نکو اپوزیسیون جبو گل تایبت جبو کردا ام بیجن تا اکیوان ادعای وان طالب وان هنه نه اپوزیسیون براستی جی لترکیه ده کشه اپوزیسیون هیه بس اردوغان جبر قیرانی براستی مافی خونی دستلات وندا کریه جبر ویجی اپوزیسیون ویگا وقت نوچه والا در باسو گواش دکه کو ایرو دا هرن هل بجارتنی سرکفتن اپوزیسیون جی زیدتر دا به احتمال آوه بو یکی جی از باور ناکم یعنی وحن هر نشان که مگوتن آن دوار آبوری در حتی که بده دولت ترکیه آنجی ملت خو گلی خو آنجی اپراسیونه که لسر جیه که بکر کو وکر لهنگ بیدیتن دوباره واری جبارتن که برش نها اپوزیسیون دی بیشه کم لگور یاسای سر کمار دو جاران دکاری بره هل بجارتن جبو اردوان جبو گو ببی نامزد اف دبی جارا سیمن اف یک نیاسایه الگورا باهوریات ده چرچوه حقوقی ده دار ازات ایرو یا حیی لترکیه دادوریا ایرو لترکیه هی دکاری بریاره که اوسابستین کو اردوان نکاری ببه نامزدی سروکماری کو اتفاق جمهور دیار کریه کو اوه نامزد بله فرمو بریز باتون لسر وی مجاری او نیقاش چما هیه گوری سیستم بری سروکماری هبو پشرا هندزانه که سیستم لترکیه حتی گوهرتن بو يعني كتا سيستم سيروكاتيه نكو سيروكوماريه راس يعني غوري نقاش لتركيا دبن دو جارا تاني لكاربن نمزت سيستمانو اردوغان كتيه هالبجارتنكي يعني غوري سيستمانو غورو سيروكاتيه كونو لتركيا هاتيه بيجن بدست اردوغان اك يعني شركاتيه جمهور دبيجن غوري وي راستی جی مافی اردوغان هیا جاره کدن جی ببه ها اگر کو ام بیجن رخنه و زیده لسر بن هر پارلمانتو جی ذاتن دست اپوزیسیون دیواری دا نخورته هر بریا پارلمانتو جی او بریا رواری دا این کو دکاره ببه جخو همی محاکمه دادگه جی مثلا دست اردوغان دادانه یعنی دست دستلات آویدانه او نقاشه که یعنی گوری من بیواته اگر کو اردوغان بریار بده کو واری يعني بقوة نامزات سيروكوماريان جي سيروكاتي نشا بده برسكريك لسنة دفر ده از دخوازم بدستورة و خالي بكشن سر بال يعني بالي بكشن سر خالي كدني دفر ده كرد وك ده نافبارا اپوزيسيون و اردوغان ده اساس ياكو قدرا ده البجدارتني ديار بك كردن هبونا ملتي كرده بس دبي واري ده مخابن يعني سياسة كرد بلاولا يا و سياسة كرد جي و فرسندا دیروکی به کار نینه چه به کار نینه جخو اردوغان و AKP نخواستن که هدف بچه عالی اپوزیسیونی یعنی اتفاق ملت دبیجن او جزاتن باوایی که نرم باوایی که ترسونک نیزی هدفی دبن هدفش دخوازه قوت آلترناتیف سیاه نشا بده بس سیاست آخو یعنی لسر اساس که برجواندی ملت کرد آبن نشان آده يعني هدف هدفجه از پارتیا کردانی از پارتیا که ترکیه يعني از برجواندین دهاتوی کمار ترکیه ده پاریزم دوی واری ده يعني اساس
گوری کرد گوری ملت کرد اف هلبجارتن جبو نتا کرد براسی جی هلبجارتن که دیروکی به بس ملت کرد بیواری دا قدری یعنی قدری وی پروسه نزانه دواری مافی ملت کرد ای روادا چون بیجه ناسنامه چه ستاتو چیجی فرمی بونا زمانی کردی دا مقابل هلوسته که خو نشان آده قدر وی هلبجارتنی دی ساجی از دبیجم گریدای قیران آبوری قریزا آبوریه یا لترکیه بله سپاسیاتت کم که کی بار جلالی چاودێری سیاسی ji Stenbolê mêvanê me.